ti panagyaman iti pamilya Cordova, kastamet ti manang Nena Morawetz and family, kastamet itay dardaradakan iti minatay, ti pamilya Cordova, ni Eulogio Cordova, Espirita Cordova, Apolonio Balunging, Domingo Tokdaden, Rosita Tokdaden, kastamet ni Eduard Carl Morawetz Jr. and Sr., Alejandro Cosning Jr. and Sr., Leona Cosning, Ana Schwartz, Pukay, and Eblugen family. Delta. Sa pinalang di bunugan tiya, awan kumay kenaman, nulimang natanya. Tingkay aming nagyaman, ni Jesus ang nasan Juan. Umuping at tutubo na tayo, at may sakay na agyaman. At may sakay na agyaman. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hasta kumamakan. At may satay nga agyaman iti Dios, kadagiti parabor, imbag, grasya ti panagayat ken panagserbi kadagiti kakabsat. Kada ito'y kat nadaag nga bendisyon kada tayo. At kamatalit tayo ken kuana. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dayto na santuan ang misteryo bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabauyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Dios manang nga asi ken managayat. Kasyan na kami, Apo, kasyan na kami, Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Kumararat tayo. Man nakabalin katat nanayon a Dios, sikati mangituray ti langit ken daga, timudan kad asi aasi, dagiti dawdawat mi, ket iddem ti kapya kadagiti aldaw mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti umunang alibro ni Samuel. Nangitugot ni Saul iti 3,000 anapili ang manakigubat iti Israel, ket napanda binirbirok ni David, ket dagiti tao na iti dayaen ti kabatuan dagiti atap akalding.
Dimteng ti may sa akweba, nga asideg iti sumagmamano, apagapunan ti karnero, iti igit ti dalan, iti sebrek tap numapan umigit. Naira na aday ito'y tirukip apaglimlimengan ni David, ket dagiti tattao na. Daytoyen ti gundaway mo, inuna dagiti tattao na. Inyawaten ti apo ti kabusor mo apa nakabalin mo akas in karina. Ket mabalin mo nga aramiten ket kuana ti anyama na kayat mo. Nagararudok ni David anapan itiyan ni Saul. Ket nangragas iti gayadan ti gagay ni Saul at dinadlaw ni Saul. Ngem kalpasan na riribok ti konsensya ni David. Ket kinunana kadagiti tattao na. Yat adayong umati apo, adangrak ti apok, apinili akas ari. Jak mabalin adangran, agsipot ta iso ti ari, apinili ti apo. Nalukoy nga ron ni David, dagiti tattao na adida darupen ni Saul. Imakder ni Saul, rimuar iti rukib sa pimanaw. Si manunumet arimuar ni David ket pinawagan na. Natanko nga ari, imalyaw ni Saul. Nagkurno ni David ket nagrukbab iti ari, sana kinuna. Apay nga ipangag mo dagiti tattao, nga agkun ko na, akayat ka apatayen. Itangal daw, mismo asika tinakakita, kainyawat na katiapo, iti pa nakabalin ko, di taunig tiriukip. At dalag itinagkuna kanya, kapatayan ka. Ngem na asya nakyan ka, ket inbaga ka nakuwada, apulos, asaan ka adangran. Agsipod ta si ti ari, apinili ti apo. Itaem, ama, itaem daytoy, inigamak, agayadan ti kagay mo. Nalaka kuma, ti panang patay ko ken ka, ngem rinagas ko laeng daytoy. Daytoy kuma ti mangipaneknek nga awan ti panggep ko, amang sukir wenno mangranggas ken ka. Uray no awan ti naramid ko adakis ken ka, kaskas di nga ano ken nak, tapno patayan na. Ikideng kumati apo, no siya sino kadata tinagbitot. Sabay kuma, adusaen nagapu iti, tignay mo amay busor kanya. Tapulos adi kadangran, amom ti pagsasao, dakes ti pataudin ti dakes, ket saan ka nga rod aranggasan. Itaem ti banggep, apatayan ti ari ti Israel. Itaem ti anopen na, may sa natay nga aso, may sa atimel. Nito apo ti mangukom ken mangideng no sino kadata tinagbitot. Itaen na kumaday to'y abanat. Salakniban nak, ket isalakan nak iti panakabalin mo. Idi malpas nga sa ni David, kinunani Saul, pudno ka di asikadayta, anak ko a David, ket nagsangit di Saul. Kalpasan na, kinunanag ni David. Nalintig ka, idento a nagbiduta. Naimbag ka, launay kanyak, ngem dakes kay subalit ko ken ka. Itangal daw, inpakitam ti ginaimbag mo kanyak, agsipod tali ng pinatay, uray no, inyawat nak ti apo, iti panakabalin mo. Manmano ang mapasamak ano matiliw ti may sa tao ti kabusor na, kalubusan na metlaeng, nga uwan ti pakananuan na. Bendisyonan nakakumati apo, gaputin pa'y mo kanyak, itangal daw. Ita, kapkap ne kakon, nga agari kam to iti Israel, ket na target to, ipagarian iti panangituray mo. Ngem ikarim kumakanyak, itinagat ti apo, ay spalem to dagiti kapututak, tapno saan ang mapungkaw,
amaming pinsan tinagnagan ko, ken itinagan ti pamilya. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Kaasyan na o Apo, wen kaasyan na. Kasya na po Apo, wen kasya na. Kaasyan na o Diyos, wen kaasyan na, kasi ka ti pagkamanga. Iti salinong dagiti payak mo, sa lakniban na. Aging ga ang makalabas amin na peggat. Kasya na po Apo, wen kasya na. Iti Diyos sa kangatuan isut asuga. Iti Diyos amangkeg iti amin na kasapula. Sungbatan na tumalipog iti langit, langit ket esalakan na. Parmiken na to dagiti mangdardarok kanya, ipaay to ti Diyos, tidi agbalbali mong ayat, ket pinapudno na kanya. Kasya na po Apo, wen kasya na. Di kinatanok mo, O Diyos, rimbawan na ti langit, ket ti dayag mo, punwen natin tero adaga. Tumugno sa dilangit, iti agbalbali mong ayat mo, dumanon iti kinapudnong iti tangata. Kasya na po Apo, wen kasya na. Sa tao Apo, nungit ko yanipin mo, at dapit ka, dagiti sa uamakan, hindi tiyag na nayon na biyak. Hallelujah, 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 hallelujah. At dapit ka, dagiti sa uamakan, hindi tiyag na nayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria kay ka o Apo. Simang at ni Jesus iti katurturudan ket inayaban na dagiti kinayap na. Napandaken kwa na ket pimili iti 12 ket 2 a dinutukan na nga apostoles akadwa na ken ibaon na amapan mangas kasaba. Inikkan na idatipan na kabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Dagitoy dagiti 10 ket 2 a pinili na. Ni Simon a pinanaganan na iti Pedro, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Pinanaganan na dagiti agkapsat ti Boanerges, kayat na asawen, anak ti Guruot, Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, Tadeo, Simon a Patriota, ken Judas Iscariote anang lipot ken Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti magkaya ni Kristo. Kumbaga rabi tayo amin Apo. Salamat ang Apo. Nakakita kay ti demonyo? Bye. Talaga kakaabay yan. Tanawan. Communicate. Hindi panahon ni Apo Jesus. Di mat malagip yun ni Apo Jesus. Hindi lumaslasat di ayan ti nagpagatan ti diyay kuweba. Diyan ti bantay. At manunga lalaki dagi dyan. Naluganan ti demonyo. Ket imbagada sing ammo da pa niya Apo Jesus dagiti kalimugan nga demonyo. Ket imbagada anya ti kayat mong aramiden kana kami kun ana pumanaw kayo. Iso nga anya tinaramid na imano dagiti demonyo ibaon na kam ngarot ita ayan ti baboy napanay man ti baboy. Di ko ang dagiti baboy matimpok dayay karayan nalmus da iso nga ado ti hangag sida iti baboy ta sinerti nga magtartaragan da magkila ko na nga. Kanya nga magtatagos ko. Ang nalagsitsi dati kanina ibaboy, tabawal.
nga magtartaragan damat. Ganda bang mga taga-demonyo na nga magtartaragan damat kakas ano dagiti mong munsyon nga rudan, di ba? Napunpuno demonyo dagito. Idi panahon niya po Isus lumuglugan, ori kata kung nakatulumugan ti demonyo nga rare. Rare hago na yan, awan unay ti lumuglugan nga demonyo. Awanin kaslaha, anin nga uso kuma. Ngam depende kami ti panagkita tayo, depende kami ti perception tayo, depende ni jay agtar taray iti system tayo. Kunana ni uri ni David nga mismo ko kunana, hindi maikan di kong daway nga mangpapatay kin ni Saul. Taapay nga agreviri na David kin Saul. Ni David pasurot ni Saul. Ngam idi pinatay ni David ni Goliath, gaputa na bilag ni Goliath kin dagiti tribu da, inapak na babanti palatibong ka, nagdakgalan nga tao ko, ubing nga nagwapo nga barito ni David, inabak na, kunamin dagiti tao, gatlari niya pinulpulo, pinulpulo aribo, pinapatay, sa aribo lang ang pinapatay ni Saul, isong na pinulpulo aribo, nagimunan ni Saulan. Agimunan di bagbaga ti tao kaputa, nakantan ko kan di pa nakita natin ni David ng isong na iso dayan, apan nang hantingan, patayan na. Kanya tinaaramid na ito'y muna maibasa tayo. Napanin mo blang, amoy mo blang. Hindi ko ba, napanin mo blang, hindi mo naglamlamang ni David ka tabasit ba? Taluribo, tagasa mo taluribo nga, pasurot nga mangbirok, may sana. At damat na pasurot na ng basit. Kasi napan na nagsiaran, ay ka damat idahin ni David nga glamlamang, nga babalin na nga patayin ijay, nga nanggerot laeng, itigayadan na kaya't nga sa ibagaan na nga kaya kapatayin ng haan, gaputa, sikat ipinilit ti Diyos. Kaanya ti kuna ni David nga ning kanya na, dakes ti pagtaudan ti, dakes ti pataudan ti, dakes. Isumahaan na nga dinangran, kaanya tini nagbalbaliw diri na ni Saulan, haan na nga papatayan ta insabot na katigos ng patayan na manmano ang marami dayta. Ni oray ni Saul nga mangkamkamat kanyanan, nagbaliw diri nanan haan na nga patayanan kaputa na aramid tinasa. Kas di matlaan no, alaan tayo ti positive. Love begets love, kuna na tayo dyan. No, ayat ti error mo, ayat mo nga subli. Respect, bigat sa respect kung ada mo laan. Mangtid ka respeto, mangtid mo laan ti respeto. Kas di mo laan. Wari na ako Isus ko, dito Ebanghelyo tayo. Anya ti magana ka dagiti adalan. Inayaban na dagiti sa mapulo kat iwa. Anya ti umuna nga aramidan da, tinilag da, paksyanan da, ti demonyo. Iti, kuna tayo, no, nakimismisa kayo nga, dagiti nakimismisa na inaldaw. Aglabos ka na kadilangit na dituyon ka, mamindwa ka makinisa dati alta, maminsan da makinisa dati rabi, makikasar, makipamumpun da pa rin. Sa barangay mas, yaman, aglabos ka na kadilangit ka. Isuda di makasurot di day, inaldaw nga minsan niya, tiko na tayo, di na minsan, kas ano di ba nang paksat ni demonyo? Nagado, gagadi ko ata, nagado ati bilang, isurdagot kanya mi ha, diyan ta, nagdisat talos siya ka, damdamo ka pa din, nabiikat pinaordenan ka, permit butan ko mata, nalakapay aya, bakal na ko mata, nagdakalan nga, naluganan ka, napigsa ka no, tinaluganan, tinimonyo. Yung bakit nahanak nakariing at may nagtok-tok, alas 2 di parbango. Ginalpas di misa ko natin, mapan, ako, may kaman, diyan tigay mi. Kaya naluganan di ako, mi apo, yanak mi. Kanya kasta tayo, umayuman pa siya ito, naluganan ka no ako. Isus, dahil Diyos ko, pakawan ng bunak man. Naibak mo, dagit ay driver, dagit ay convent boys na nagdanakol, butsyok, katapuan atak, isudat, ati makilapan, anya ta. Nya dagit ay balon may holy water. Nya kan Biblia, ang cross. Blessed sacramental. Alaag ko malit yung patawid niyan tinatingan, nagitay kontrakulang nga banikit. Pwede kita yan, posporo. Diyan, pwede kita bawang, asin, bayo ba? Kumpay mo lang ide. Kinapangkanimot nga, maglulwalo apo, kasya na kami, guday ko yan, di panong palak, agaan niya nga, mabagkal na, titikun niya. Kapag danon may nakita, nakadadot tao, nakadadanon na kayo. Nakaigda nga lalaki, ide papat, nga nabasbasa, asin, bayuban na, marunggay, rosaryo, anya ka dagijay na kausok. Napayagan naluganan ako, anya ka no dagijay,
Nga nakalugang kanya, Ballesteros. Nga ti Ballesteros, ari ti daga. Ito nagpiyesta kay Cagayan, mapantay ko amin, iti Ballesteros Cagayan. Diyos ko, di kayo amin na taga Mindanawan. Sukatan nyo, labusan nyo, sukatan nyo, mabain mo't, naluganan data. Tinaluganan, ti demonyo, awan babain na. So, kung awan babain mo, nakawalan na ako. Naluganan ka. Uray nyo labusan, di ito yung unang teknik na labusan nyo. Kung nada numabain, pinagpatak di mo na, ang muna ka nabigsa. Ay, agkam-kambus ka na, tumirtiriter ti barot, ta iman niya na ganan, banban ta imak, at pinagpat kami ka maapat, anay, kuna naman, buwan, mga loko-loko na ito yan. At pimpiwis na raw, nakitangid niya alit na. Taga-Salcedo dato'y kunakaw. Namahaan nga naluganan. Daya kanugayan, lumakuyatan, at nagminatay, abay na lumakuyatan, agkatyan. At kung alam at apay at kulida, na ito, nanikulutin ka, kaskas, satak nga, ibaga mo nga naluganan, nga ito, satak ayaban. Pag ginanain nyo, pakanin nyo, paturugin nyo, nalpas. Inungtak, hanggang manglukloko, mga bakti, manglukloko, iti grasya ni Apo Diyos, kung nakawan apaw, ang lukloko, hanggang naluganan. Diyan pa nakakita mo, hindi naluganan, nalumugan ka nga talaga. Lumugan ka nga talaga. Already yung pati ko na naglumugan ka ng tigimonyo nga talaga. Hanggang naluganan ka no, kung nagpiksa, babae, balasitan. Di ano ka prena, di hospital, bagkat na mula ka mismo, nagaludan na mga gawin, bagkat na ka, inato na kasi, pagkagalan na din, maging nagatyan. Sinalugsod di pati, katoliko kayo, well, makimismisa kayo, at kung kumunyon kayo, nabayagan. Talaga ang alumugan. Kasano di pa ng paksya ti demonyo, basic, anya ti umunang aramidan, dugod. Agaramid ka tinasayaat. Agsangit ti demonyo, no agaramid kayo tinasayaat. Padasan ti agayat na hamong ising singir, No, agsagot ka, agad po ti ayang. Ano nga ritay? Mangsagot ka ka, nay, abalayan, nay, alam dati sa ko, nung nagpapit di anak mo ka, sapatos po kanyak, apainyak ka, pautang. Numangtid ka na, dugod. At sangit ka di mo niyo, oran niya kung kunam. Magaramid ka na imbag. Orisin mo kanya kayo. Kung nanangod ka dakis, ti pagkaudan ti, dakis ti lubong, at dali kita ay, tattao nga ti pa nagkikita dati lubong nakadakdakos. So na ganyan, nagparparang gayon ti balayulo, kita umay naguyong ti matana. Tayo nakautangan ti gayon. Sirsiriton na. No, ti pa nagkikita tayo ti lubong ka no, dakos ti pa nagkita ti, dakos ka na talaga. Nung nasaya, ti pa nagkikita tayo ti lubong, nagado nga grasya, nagmayat ti lubong, nagpintas ti lubong. Nagado nga agay ayat na tattao, nagado nga agpipin na rabong kada na pakubaba na tattao. Nung di ba nagkikitang di tao ka, tangsi, imot ka mga tao. Managing bubukod ka, sakit tinakong ka isok nagyan dito eh. Talaga ang dumakas di ba nagkitang tinukon. So how to fight evil kung na nagdugod muna. And then receive the blessed sacrament. Iso ko na di padi, nga nakatibugan mi, di ko na niya tinaramid na. Haan na pinaksyat, di demonyo, di balasita, anya tinaramid na, ininot na, at inumpisat, dahil kamong ti pamilya, nagpuntunpisat na, nagpakawanda, pas bakunda. Hindi mauding at kumpisat, naglos doyan, pimanong. Katalagaan na, awan na Diyos ang nabiyag mo, puro sakit tinako, maturog ka. Bilbilangon dagiti pagsaksakitan tinatom mo. Pero agreeing ka high blood ka na, nabanbanog ta puso mo, nang makainan na. Pag marungat iso aming natagtagig na po, makiapa ka kung ko nang nagtakis daw din, turog mo, awan papiyana. Nung sakbay ka maturog, inalag ka Santo Rosario, aglualo ka, Ave Maria, katno ka ti grasya. Ikatiningkasatan ka ti kami, pagpainingkasatan, may tipungatikan mo na, Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaas, kami ang managpag, haan ka di nga kapiyan, nagmayat nga turog.
Nagsakbay ka maturog, nag-Facebook ka, nag-post dati ka gurguran, kas lamapas pasagidan ka. Ginagsakit na natin mga nabigatan. Isa ka tilubong. Isa diya, how to fight evil, do good. Ikadwa, receive the blessings of God. So kung kanak kada tayo nga regular, kin abdaan po do nga pamati na mga awat kin ni Apo Jesus. Kas ano nga dati isa sa red, hindi mo nyo nga takang niya tayo. Yes, haan na ay mabalin na tayo nga usarin, anya ti usarin na isilsil na kanya tayo, pride. Pagbalinan na kanya natangsit. Anya ti ibagat ti demonyo kanya tayo, anger, hatred. Magka nagkamali ka ti ibagat ti demonyo ko, buraam, balsam. Ngunit Apo Jesus niya ti bagbaga na pakawanam. Nagdal ko mangsit, anya ti baga na at pakumbaba ka. Nung ti demonyo ibaga na bumalis ka. Hang nga makastrit ka niya tayo. Datay nga umawawat ka na santon nga Eucharistia nga mabalin na at trabaho ka tayo. Selfishness. Baston like ka, kinamanaging bubukod. Nasubra di kinamanaging bubukod tayo, di bagbagi tayo. At ako ama ka ti pamilya, hanggang agserbi ti pamilya, bagbagin ti serbia. Inakahan ka nga serbi bagbagin ti serbia. Uno saan ka, ikaya mo amin nga aramidan ka si kanti mapadpadayawan. Ibagat ti demonyo na yan. Tapno iso ti pagbiyagan tayo. Aging nga masanay day tanga saan nga makoreka, isuntong ti biyak tayo, sigurado. Ati pa nagkikita tayo ti lubong ang dadakasan. Dapat, yapay, kasano pa ng paksya, ti demonyo kanya tayo. Tanggad luma ko, usarin na tayo. Ano di mabalin tayong aramidan? Ako ng presyon. Uri, awan nagagsan nga basol. Huwag tinasakon anisa. Makatulong, di pa nakapakawan ti basol. Maminsan makatawad, maminsan makatawad. Mabayag nga kung konpesa. Hindi ka konpesa. Matalusan di puso. Matalusan di kaunggam. Dalusan takararwag. Isulit niya, nakapya. Dapat ini ako yun. Kasama palubusan ni Apo Jesus marugot anak na nagkalkalit kingkwana sika at kalkalit ka kingkwana umarararaw ka kingkwana umawawat ka kingkwana umay ka demonyo palubusan na kalaktamot din nga labagi mo kuna na ngarutaan ti demonyo hindi ka ba ilang nga labanan datay laan ngam pulos na awan pangabak na kin Apo Jesus tak pagerger kin agnariyat kin agnariyat no manglad na tinagan nga Jesus. So, ko na ang dagiti apostoles. Kitaan nyo dagiti apostoles. Anya ti mission daw mo na paksyatin nyo ti demonyo. Anya apay nga ti imbagada. Anya ti imbagan, anya ti inwarakawag dagiti apostoles iti nagwaras da. Agbabawi kayo kadagiti basulyo. Yung muna nga pa ng paksya, tapno makastret ni Apo Jesus, tapno nga makastret ni demonyo, agbabawi ti basol. Pagpakawan kadagiti basbasol. Iso nga po na tayo, laadaman ko na tayo, dakes ti pagtaudan ti dakes, nasaya at ipagsaudan ti nasaya at ayat, ti pagtaudan ti ayat. Kano ayat, nasaya at yaktartaray ka na tayo, ure, di pa day ka na demonyo at na nadalos at puso tayo, narigat na makastret, narigat na tayo makusat. No, at na pinapakumbaba nga pudpud no, di puso tayo, ure nga tano, at trabaho, doble day ta, berbero ka na di gundaway nakapsot tayo nga, narigat na tayo nga alaan, no, kalkalit tayo kin ni Apo Jesus. Ala nasayaat, natipon-tipon tayo manan, kanya nakatipon-tipunan tayo. Itingandan ni Apo Jesus. Ang garod nga agsalit na demonyo makasa. Ang garod nga marigatan na demonyo ng tipon-tipon tayo nga agkararag. Akas may sa abagi ni Kristo. Awatan tayo ni Kristo. Ang nga agarin ang demonyo nga umatayo. Marigatan no titipon tayo nga agkararag akas bimo. Akas may sa abagi na. Sugod nga titinararag at titinulong at sisimnaranay. Agserbi agiin na ya. Narigat ng mga bak. Dati kini Apo Jesus na tayo, basta hante pumantanaw kini Apo Jesus na tayo nga maakala na tayo nga abakid. Tulpuloy tayo marod, aramidan tayo di panagdapo.
Yaman ikem kabanak paramon na ama. Wate pasar kwenigan. Kalu'y tinapay pasar kwen kuman. Yan kay tuyarak kay kainan umiken ka. Sa kailan kumakamay kaligay di paniya. Mapasupa kami nalungkong ko ama. Kung mararap tayo kakabsat at no tayo kindagit adaton tayo makaayo kuma iti Diyos ama aman nakabalin na amin. Ti ako wala na kumaday iman. Kahit may paayo pa kayo kayawan, kan pa kayo gloriaan kinagan na, kan tastanan at pagimbagan tayo, kan kitagapupan kinasantuan ng Iglesia. Dawatin mi apo, tayo paay mo kuma, tamasansan kami, kat makapudno kami ang makiranod kadagitoy a misteryo, tanamin tunggal maaramid dahil a sakripisyo, maipaay dagiti bunga ti pannakaisalakan mi kapuken Kristo nga apo mi. Amen. Apo at ako mga kada kayo. At ako mamagyan. Itatayo dagita puspuso yo. At dadan sa tatagay ti Apo. Pagyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kalikat rumben. Pudno na yo maikarigat rumben anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken biso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon na Diyos. Tas ikaga po itaayat mo pinarsuang ti tao, ita kinalinteg mo dinusang ti tao, ita kaasim insalakan mo gapuken Kristo nga apo mi. Kat gapuken kwa na, daydayawin dagiti angheles tadayag mo, agrokbag ken ka dagiti dominasyones, agpigergan iti saklang mo dagiti potestades, dagiti langit ken dagiti nalangitan e virtudes, adraman dagiti nagasat a serapines, at dadanggay ta amang itantan oken ka, iso dawatin mi nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog mi met inapakurang atimat mi kat kunami adi at sarday. Santo, Santo, di Apo, at Diyos na hindi amin na paswa, ilangit at naganap nuda, hindi pa kay nadayawan. Sana, malayayang tinuman, itiragan ni Apo. Usana, usana, Pudnoon ay apo, abiit ka akinasanto, kat si katigubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo, ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagigan dara, mi apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana intet, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, kada ito'y tibadig, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa ng rabiida, nangalay ti kalis. Nagyaman manin ken ka, sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminong kay amin iti daytoy, ta daytoy ti kalis ti dara,
darati baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramitan yu daytoy apang ilaglagit piyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaeng ti krus mo, Kaling ka panagungar, inakami sa laban, sika nalubot sa malubungan. Iti ngarot panangilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket serbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami makirano di bagikan dara ni Kristo pagkay saan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kadapo ti iglesia malaysak na piti sa kalubungan ket parayrayom kayak nga anadyosan. Laglagi pemet ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pempay ako dagiti kakabsat mi apimusay na si inanama ti panagungar tanto iti sidong takaasim. Awatem kat iday ti sidong karanyag mo apakakitaan daken kay iterupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met akaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Pet makiranod kam to, keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang magitantan o ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyok ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabaling nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Bintay mararaw iti ama, taglualwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itgan kada si aayat ikapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan di panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ibasol, mailisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasat anam namarin mi, kanitiya ay na So Kristo, anang isalakan kada kami.
Takukuan ituray ti panakabalingkan dayaw, itagnanayon adinto O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanya kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapyaken panagkay kaysa si kang agbiyaken agari, iti agnanayon nga awan ding gana. Amen. Iti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumangat inan. Kada kapya ti kaunggan tayo, no itad tayo ti kapya ti kunggal maysa, ti demonyo marigatan, ti Diyos maayayo, ti kayak na da kapya, iti pamilya, iti gimong, iti panagkakadwa, ipaay tayo nga ti kapya, ti kunggal maysa kada tayo. Kapya kada tayo, kapya, kapya. Katoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa magikat ka ti basbasol ti loko, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, Apo, diyak may na kay kanya, kumay ka kanya, Enti may salaga sa umapalimbag tunti karanawa.
Karat tayo. Ako iburay mo kat kadakam ti Espiritu ti ayat mo, kat kami apinakan mo, iti may sa atinapay. Sangsang kamay sa kam kumamit, iti panagserbi mikan ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Apo at ako makata kayo. At ako marad. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Galpasan din na Santo na Misa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman ka iti Tayo Diyos. pagkarabi tayo amin, Apo. Tapos ang salamat ko.